Ka jingruai ya kebalai kerteng epic ya kebalarwai dau nongruai bapau jong jela uba Anthony Kriam la pelaj pajba menta kesingi ha kebaya kene ke jingelang ke belengkot la penlong hador barhol jong snong mauleng maukan ha kedong sok kendur ya kene ke jingruai la thok kerpang na kebanta ke jingdon kam jong ke epic ha kebala thoru ya ki kentin ki baide bat ke jingdon kam ban penrung kerteng yilade ha ke electoral roll jong ke ri India na kebanta gitu ki baladap khat prasnem karta ha kene kesingi lawan ban pelaj pajba ya kene ke jingruai dau samla rangba kathany uba sunshine makri ha ka jingedon lang jong kiwe ki riu rangba ki bakentup ya uba tebok makri uba riu rangba snong jong ke snong maukhan uba stencil maulong uba riu rangba snong ke snong sok kendur uba sumar swer uba Anthony Kriam uba riu nongruai uba RK sayo bat ki katok ene ki riu rangba ki samla bat ki longkemi Syakikan rasa bikin jo ya kata baby gay banyo Syakikan rasa bikin jo la kata baby gay banyo ya kene ke jingruai ke balai kerteng epic kabadon tang ke audio la pelaj haka YouTube channel ke balai kerteng Hot Temper Brother ke epic haka katsautrik ujanuri arjar arwar nila pelaj kami usaha first time kita baiklah kami ingin jingruai masuklah bagalah kami kini yang mentah kini tidak batai bah kini jongki yuk kita pok kapasnya kita sayur dekat epic dalam syukur percaya tiba jadi epic kalau kejiwai di kantor di kena kita kibret kita lapor lalu juga kita kapasnya gila ban simentah ban terbut nikongnya ban pay dekat demokrasi jok state kantor jok konsumsi Iba Anthony Kriam bila budak jirawai dan slow kamtam ni yu ki minta ki pet ki long ki kena ki pasal jirawai ba dan nak tu ke channel bila warra hak tu platform matulong ka jirawai plus better happy abu YouTube bro dengan internet nasutuna dengan kedua iba Anthony Kriam ban nani squad pun di jirawai Kemudian kata epic pun di jiwai di bakilan publish tentang apa boleh buat jungi. Asyam nurib bat kabadon kam hadu kata-kata namar ba kumban snong ide jirang ba snong ki bapet apo snong po thau te ka epic kani kabadon kam te ka jingim juga first time ka bang yo slow ka ba way naki ramba kasih jungi mo ban thau ta ye kani ka history kajingruai dan utai ke ipik. Kani kajing pelajungi ya kani kajingruai kebalai kata ipik kebalarwai di Pak Anthony Kriam. Kani kajingruai keba longkuman pun kia ya gitu ki kena semua ki balastan mengkot sekat prasnan mat gitu ki bala pelat ya kat pra ki dan ki beliau ki bompadan ya ke ipik. Kani kata hikwe kani ka jiwai kamu kasongnya na kata karokom agung ta kitu ni bompadan epic namar ka epic masih orang sekitar artian bahwa ka epic hano honor idan kam larang ile sengkar dan kam epic lada pilihan bank account dan kam ka epic kata kowe ketika kabadan kam na kapunta jeng ki nong song sinong apo ka Meghalaya